na itu mah ini kan batai tong kep apong Wrong General Officers Foundation Day kalau abang some kapajang pembi itu mah pastor alang siapkan po latihan baik kita harus pakai youth appreciation siapin latihan human appreciation siapin untuk cara kagak itu bisa berbela apa kita mimpi ini itu pada kan di mana kita harus itu kan so orang kalau ya sehingga biar itu orang के फ्लेक्स के होस पर बोलेगा से ना के होस पर बोला Menontar biar kedoan rumpang tuh nanamisan itu mah korte lo mirjing rompi tunta alang ni su men kira men tandang kira dulu dan silakan tu lah teten jumlah betul anda sudah men lo lah teten
फाउंडेशन डे प्रोग्राम जो देते हैं नॉन के पथौत सा की जोन को क्या क्या का